Good evening nankarigira nwithirite wina kaita kianda kinyantuko idharimin kwatoni orobo rware kinde tochietora tukubanganite mantu kadomba yare amwe kinyana untobura bonikete kurumira ndeguru ya Kenya bonene na gutira kinya Kenya bangene ndi bakuringe kani untobo na ene otithine ngende ne thina yauni yuba mautara kukone kandeni ituo bikai birabie na mauta ngari kadomba maana na kinya bikibiki maana ikituma laini kende chumba kwethera chekinyela wanintanta yabatako kionekane ndi kinya minister Omontege Mainya opio adai akioloto kumania na thine yana angia mainge kinya yege siasa ile chidrite kionekana tukeruari nke mambura ya maromba ya madiko yana angia mainge ikimambura ya maromba ya madiko yana angia mainge ikendeto chieto orboruari ndembere yara twikirite rito kendeto chaweru daimoi Yarato kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Enengari na bikibiki gukurukira kaita kaumu bakibanga laini nda yakenda kona mauta. Murega na buria guchokeria Pastor Ezekiel bakiwa kieni kia kinoru kirungura dirikanene. Siasa kwa matamathiko ne Ruto Gachagua na Kindiki baitirimana ntere cha Nyandarua. Na wakariba Isiolo kugunikana mubango ya thirikari yowa wichiandikithia kuyukia kura. Mwenetua madhithi ya orobaru ya ene Purity Richard Nangeto Phineas imana nandeto chaweru dhaimweka mberia daicho chongwa ondirende onyuba mauta nibwithirite bukioneka witana mbere ogujirwa taunine mwanya ndiguruni ya Kenya ontubu ibukuyiri kinya taunine ya Mikindori dene kisio bunge kiatiani ya istene vikiviki na kinyangari barabethera baitumaira barabara ya Mikindori wita Meru tauna bakiona ni okuwa bongo ichio kurungama bakiwa nende mauta yethirite ya kioneka kunia na baino okuwa no yethire ya kiura buru abiachara na bona mnomno kinyarimi bakiwa baino okuwa makethayo yomba kuithira ya kirema ukinya thokone iromba rikethirikanene gutonyera kenda kona ontobone ndibo kuithira bukithangikairwa na mpui Ntere mwanya sigekojera makarika ja maguta kureka kungana na magori gwitia nandi sekta ya ukamati Mikindori ni bagwetete thina ije kwithirwa ikiba kueria na matha nikiria bakuga ni bakwenderwa maguta na ugori bwa iguru na station imwe kwambiria kwaga maguta. Ombeta mwingira kuma Mikindori ndinga matatu ya bikibiki amwenkatha i challenge reto niyo ni amauta antobara nkwenda gwira wa mbere antobara baendagia mauta antoba bainge thai baithete mauta kenda batwira mauta ate iguo baitethie mbeca bamenye inyere yacoka beinya kawaida twabathama kuninye muntu ungi ari ya mauta ari atwithera mauta ou akaitha aigo ya witie bei agarura mauta ande kuninye bange twamenyeri baraithete mauta na ruwa riba ruorete ande bara tokwendro ba onyo. Njira ije gitumirwa ni ngari cia mwingi kuma Mutindo mwanka Mikindori na etithia bangari bakiromba thirikari nene gutonyera thina rero ya maguta batikongere ngarama kiri antu. Uteithira ngaba kuinga tokaelia tokona batu ethenene abana rutu tokoromba kila ndakura ke batu renge twetiani esti ale basira yetu ya mauta na barabara yetu kuma Mikindori road gento kila kiteti mauta watu wekabatu kinya biashara itorita mandereba ya matatu ate kuendelea nentore ya matatu ngarete mauta abiria yare zo maana ile na kudata na kungangana batu mandereba ya malori tureta na tueta kuira maiya kwa tueka maiya yara tureta ya maiya yongo yeiterie toeta yare mo jiringi 45 bora turenda kia na siste oeto endere kasto maiya mo na jiringi 70 kwa tueka ate enda kura kithirikari Samuel William Ruto batu buruto murombo gari romba mauti yena me antu no tiboteseka
kinya nyumba ciongo anto otuko abiria batukelele pare yo kombora nyumba thiringi mana 5 ile tokombora ithu mana 3 ngari ciongo njira ni kurara. Erinja Kaberia uria ni murimi akigwetamiria thina ije kwithirwa igikinya kiri urimi na aria kinya kumira into biao bia munda yete thina. Murimi wa mayani twina mateso sana ngari cia mayani itikuona mauta yana thina koginya mayani ya kurara ibande no ntubwa ngari kwa mauta tonto buginya stage ndi mwanka thari stage ngari rwamia cionthe na itena mauta ya weta kinya abiria abakurara njirene no ntotire mauta. Report la Weru TV kumatigania Beta Brian Kimathi. Right, na ngine kuna timu bunge wa Northimenti Rahim Daud nominate ni Minister wa Mainya Opiyo Wandayi nikira kuganende atekumba na rwanyiro nedrite ya kiongela Wandayi nedrite ya kiongela kwina maguta na kabane ndi yongelekete maguri onto ayo kwidira ya kioraburu. Rahim akwara kendeni ya madhiko yandeba kentere chemito neburaga kimutegi au tumenyebia. Mujumbe wa Northimenti Rahim Daud na menerete waziri wa Mainya Kenya Opiyo Wandayi nontubo kweneria Kenya te maguta ma petroli makugana mona kwithira kwina ndo ande kuririre ta maguta na narara imwa kuromba Rais William Ruto na munini wake utonyera mantu mama nontumo Kenya na wakakorea thina. Tulikuwa amesema hatutapata shortage. Tumeona hiyo ingine imekuja ile wamesema iko na sulfur mingi. Wanafaa waangalie vile watapunguza hiyo sulfur au kama haitadhuru tupate hiyo mafuta. Ningeomba rais na naibu wake Profesa Kithure Kindiki wachukue jukumu. Jori inaonekana CS Wandayi ako mgeni kabisa kwa hii wizara, haelewi kwamba tunahitaji mafuta. Nkurukira imwaruga kabantu bakongera mbeta nkurukia maguta kura na arite bobokere mathiko mandereba wake mitone bori arakuga nkinyanto bamwe baremeto gukinya mathiko ni mama nonto bokwaga maguta. Afadhali tulipe pesa kidogo extra kuliko tukose mafuta. Shori saa hii leo kulikuwa na watu walikuwa wanataka kuja mazishi hapa pali tuko na hawangeweza kuja Shori. Amwena bubuna menerete murandi wa Ruyo amewasoroto magiro mono na kariba mero akiwa amewasi ni batikuruta public participation nilaba kuchencha sheria. Migambo erewe tombaru na MC wa municipality Karibu Mutethia. Mewasi nafaa ipunguze hizo rates, i-communicate na WhatsApp, ikuwe a new gazette notice. Hata mimi sielewi kutoka 30 ama 35 inafika 1994. Iligo kuruka mobisine iteku involve mbunge wenu, iteku involve even the representative assembly. Sheria hiyo itedijana, sheria ile iliwe mewas tatoto yuga with authority. Sheria hiyo ni ungekwe. Na ikiri mathiko mamara sesa chagite KMCA wakirona riwete mwangi wa mta kende sera chiake. Inde MCA rokaririte gitithe ino makena murogo charega kwa ria siasa buru kiuga wati aragia siasa mathiko nikaya kuomboleza. 2022 nilikuwa kwa Nebe tukashindana na mama Jennifer Murogocho na akachukua nafasi. Na 2027 Mungu atapatia mwingine na sio mwingine ni huyu mama anasimama hapa. Andera ndiye ndero uwe. Akateka ngaka yukeruke ile mapema. Mwathani embere ngaka yukeruke ile muno. Oni tararia baadhi siasa mazikoni and I will never. So do I put myself in the boots of the family. Family yaba kono mkomoni their loved one. Akona na leo wewe tikira advantage kuja witura. Kumagi shombunge kya bore ngiripotera nteto cia Weru nyokambitaga ki Mutegi. Ngana kuna timirongo ye ngari na pikipiki ni kwa jeri ne kinyamu chine yochuka county ni adharakanidhi tuone vya mauta bahetera nende ya makai yarayatiere ni yoboba mauta nende kuririkana abu maini nandwa ira idrite kumera ndigurune chemo arabo matimo gambi nandetoi. Vikiviki nkari na tukutuku itindite raini thimani vya maguta tauni ya Chuka na Chogoria. Kiri thima vinge maturani na nkinya kiri matauni. Turia
ya kariba Tharaka Nithi ne bukona ora kwenderete ukaito na thina wa mauta mono itukuria thirikari itutegere na itukompensate vijana wa boda boda itukona tukira thina mono nto ba transportation gatukurira nonto tio tore gokoto supportaga thirikari tayo Tharaka Nithi twena kinya deputy gatukuria thina niki tukuria thina ya maguta ogu niki na tutipate kwitho tukirica thina na tio gokotheta katore thirikari ni ndani kuringana na mandereba kuthira kwa maguta nogua ya bonene kwaho nontu batiomba kuthukuma kana kuma guntu kuthi guntu kora kungi na into byao bigetiga kwa bitire maguta limbale tutumatwaga maguta me maguta budget ya maguta batukwe yani maguta next month matuko maripo thaino matebatuko tematuko makibajentero malo matebatuko mantero mundi budget ya maguta next month batuko malo obo na maguta maripo by the way to batu tusueria moto to maguta magenda athisi anja masoka lingi Kenya mari maguta mabati maruthagirwo wa Kenya ba kiongera baugite thirikari ni bateri kuingia wira ne bweyo ara ya nenkanirite wira ni ati maguta matithira ntheguru ya Kenya roll down ya maguta ora na mi ntheguru kana buraja kora riu tutikwerwa no tutuije maguta tutuije tariki 14 ndio tubati announce mantu jajo ora bati kwetho na thino riu me ato tariki ta mbaro cio kweria au cikinya tariki 14 atukurigwo ni atagukwendera na mbere na thirikari yetu ya UDA omothio ona tuyo tugatithia bai nontore uketho gutina maguta ri na maguta tio turi anderua golori nontu tari ku kungi kunthe bwachera maguta mari na golo na ona kuma teku kama kwariro laini nitucokerwe mbia nitwekirwo maguta tunenkero maguta ma bei rahisi kenda tukamatanto na bei rahisi barombete thirikari gutigira kuri na maguta makugana na maguta maramata kiongereka bei ruma bateri gutwangaria o mwananchi wonthe uria uri Tharaka Nithi nitureterwo maguta nontu kukungi kama bingite na ni baba bonka bena maguta na ona mokona makobinga nitucererwe njira iria tukona maguta turi antu mabikibiki na thikari ni bati kumenya riu guthe budget embega riu ega kenda gwa ni maguta matie kurengaga kwani matie kuthiraga Kenya tende kuria kuwekiaga maguta kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gachuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi na siasa ichionekete nende kurabune ne ya maromba ya mututigi mbunge wa Olkalau David Kiaraho county ya Nyandarua Rais Ruto munini wa Professor Kindiki wari munini wa Rais Noel Gachagua batirimana mathikone ya Gachagua nonekete kutharikira Ruto bonene akimwira kinyana kunyanira kariba kirimara na inabata ya wikathiri nabo na Rais Ruto agichokia ati we moro tuyokene uritingwe na gutirotha akoromba wita konde kura kwenda ndigurune ya Kenya nilikithenji katone burako kari nteriyu kunitoa kwa roho ya hii watu ya mlima ni kama kukata miti ya mugumo na wembe Nichio siasa cia tinda ntuko ya Narua kaunti ya Nyandarua kirima thikoja mutigaire mujumbe Honorable David Kiaraho ni aria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua akuonekete kujurwa ni mang'ana ni kuritwa kwawe gitine giki ni nyuma ya kuona kanya jukuene imwe na Rais William Ruto nawe akimucokeria migwing'ananio Gachagua akionania kujurwa ni ushamba nkoroki ni kwethirwa karimushie. Ni kweli ulinitoa kwa ofisi, lakini kunitoa kwa roho za hii watu ni kibarua. Ni kibarua. Siawa ndugu zangu wamepata nafasi wameniongelelea hapa, sijui nini, Wantam, Kasongo. Gachagua akirekera Rais Ruto makaraja Mwanki ni kuritaniria ngoge kwawe na Kimani Ichung'wah nawe Rais Ruto akiuga atongeria babethe aja mugongo jo Kenya bakaina ineka nonto bwa mtu hao vijana yako rais nilikuambia kabla hatujakosana kabisa nikakwambia hao vijana utembea na hawa watakuweka kwa shimo. Hawa akina Ichung'wah nilikuambia wataweka kwa shimo. I want to encourage the young people of our nation, the young leaders in Kenya, do not be intimidated. Musitishwe na mtu yeyote ati atawafanya. Hakuna mtu anaamua hatma ya mtu mwingine.
ni Mungu Mwenyezi aliye juu, na wapigaji kura hawa ndio wataamua hatima ya kiongozi yeyote. Gachagua akera Rais Ruto na kunyanire antoba Kiremara na batemwetekia kaere na Ruto akiuga ontobobo na bwije na ushore bwawe na antoba Kiremara botiomba gutonyerwa ni mtu. Mimi nilikushauri rais, nikakwambia hawa watu ya mlima hawapendi usaliti. I told you that betrayal is not forgiven among our people. You chose to listen to Kimani Ichung'wah. Sasa hii jamii imekukataa. Nilipigiwa kura na watu wa mlima. I understand that. Mimi si wazimu na mimi si mjinga na mimi si mlevi. I know what I'm doing. Na mimi urafiki, mimi nimetengeneza na watu wa mlima hii. Sio urafiki ya siku 2, 3 ama 4. Na mimi naelewa mtu asiniletee vita yake, alete kati yangu na watu wa mlima. Gachagua akimuromba gutuma ushore na antoba Kiremara. Rutere ronge Ruto akiuga ati we ni rais wa mugongo jo Kenya na gutirutha gwitia kuromba mtu. Mr. President, na kuomba ndugu yangu, you are my brother, I want to request you, tafadhali tafuta amani na hii jamii. Create peace with this community. Mimi siombewi ruhusa mahali popote Kenya. Mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya. And I will go any place and I will do everything as the President of the Republic of Kenya. Nawe kende kentuko ya Narua akionania konyia roaria roawe. Request that we put down political temperatures to allow mourning, because we have a lot of opportunities to do politics outside the church and outside the events like this one. Kila kiongozi atapimwa na kazi yake. Kama wewe ni mtu ya kupiga nduru na kelele na kuzunguka sijui nini sarakasi, hawa wananchi si wajinga vile mnawaona. Kanyene Kawero TV, Mbita Nele Wakethenji. Nangana kona timo karigete ombondi ya ogoti mero nwe Bishop Buria riwa Kieni kia kinarukite rungu rwao nati kanini kanane ndibe direte bakire ya Pastor Ezekiel weka michemani ya kanisa Kieni chiringi ngire 14 na maana ile kwantuko yele irenda utumira Kieni ndi abatire kwithakirana na Sport Kenya akiwa nyawe ne mutumiria na bakenda Kieni kila balazimika kwithira kinyao bakiria ntombonekete kwa Kinyani Minister wa Michezo Amero nwe Elias Murega itariri atumi pia Sport Kenya kwithira kiria kembeche nyingi kimambura yatia Michezo muthuri muri na kwathira nkuruki. Yani Meru munaniandikia invoice ya kuche kuhubiri kwa uwanja 3.6 million. You hire a crusade. Ni kumania miariji Pastor Ezekiel Dero urochumiriti na kuga nombete kuriwa mbete sheguru mono nikende bagitumira kiniga kinoru ondobora botumete nandi mokarigete ambondi ogoti agende na county Meru no Bishop Wendell Buria edo agichumiria na kuga ati bobo ni orongo nonto county Meru twenjene kinoru. Application era tunenkereta ba utwira tunenkerine ontobobo konye maromba ja jara tongere newe ete kuringithia anything to do with Kinoru Stadium nonto joro buije Kinoru Stadium takakiri rungurwa the county government kinyaba ututungura tukwenda kuthithia function no tutakiri ewe gotwa Sport Kenya neo tutatoka apply na baga to charge kinyaba ututungwa turi bishops ba Meru. Anytime we have wanted to use the stadium, that's the channel. Tutakiri the Sport Kenya ega to charge na tukatana mbele na function yetu kwenda kuthura twenio. So kulingana na Bishop Buria agwete county ya Meru yombete kuria Bishop Ojo chiringi ngiri 14 yake ntuko ichonde akwenda gwitira nguguko ba ofisi ya kwa baretie gintu gikai muno gutwa Neema chiringi ngiri 200 tugota posters chiringi ngiri 3 tugota flares chiringi ngiri 3 na sound system chiringi ngiri 10 magita jau ntuko chionde chiaringa no chionde ikangiri 18. Please, we would rather be honest, please. It's very, very, very important. So
bautu tunenkanirite yu na tomunenkera the invoice chiringi ngiri 18 na magana jairi. Untubura bwati mbaru ni Minister wa Michezo Elias Murega akera njira thimu agokeja kuthwa ni uma Pastor Ojo na biru tarisitira rito milioni iji maunji au nete produce ene invoice iumagetie na county ekwariria mantu Kinoru Stadium kakwaya Kinoru Stadium for Crusade au inabati tukethro ni to take responsibility kwene keni giki ni Sport Kenya na kagita karanto branda utumena keni giki kuti mantu yege Michezo kapari agwa mbeje cia guru including inabati ko conference the Sport Kenya ikwethro the train service eu ne ikaumba kwethro etumero activities zaiu no ntitu na issue inakire activities either in a chiengo chia after party maybe proceed kana kugita within the brain service non toke damage ako na irrigation igetairwa kieni kire piping kuomba gutikinyanga ikathoka na numenya chipopa out screen koraziu muthuri murioki Woro TV mutujokangangi. Right, na nikumira kende tunende muthuri muri kitugutha tukiona kanyaga kunoka hindi tuchogera tukitha tukiona uringi kana uchandikithia boringi bakura probedrete bugitanda ni account yembu na rakonekete au kana na konto mwanya konto kunende kuthina nto bengi bara bachumirite kendo chandikithia yaringi bakura kedro gitakuraya. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Kurike mwiri, gugu chancha muroturone, na kinyago kuthongo mire rojo rwaku. Lisha Milk, nirionka iriari nenya, iriari theru, erigu kuonge. Ngoko tiako itekorekia. Ngoro chako na kuchenga iko chenga. Aremi. Ituige tu matata zenu. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka au gani nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituige twekirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio byetu bidithe na technology ya kinande na itogotigera bire na quality na standard ya iguru. Urimi bwaku ibwagirire tuene nice choice mkombozi feeds kuma kampuni ya Nice Mwea. Twetharwa tuena irio bia ndethia ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kenyaji Mash na bingi bila bitigaga ndethia ciaku na riri theria ya mwere na gukwa faida enyinge ta murimi no biona kiri Agrovit ire akuwe nagwe. Nice choice mkombozi feeds, siri ni nice. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage thate mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kono tutu
tutongeretie okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia mungana jo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha ura kubatere ni untu bwa nteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turwaro rya kwinagwe. Yetu sako, your success our pride. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok na nana lelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatika na kilaban vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Tujakana ni atinenda kariba kuma kiwanjani kaunti ni Isiolo ibagunikite na mubango ya thirikari yo kwicyandikithia ringi kura babero mubango rero ediritwe kembere rioro ne kwirigirwa nindi tanambere kontugo 11 ne kaunti Isiolo Samburu na Kinyamara Sabeta akari barombeto nindi utumira kaita kao cyandikithia banta murangiri nande tutariria akariba kiwanzani bombeto kugunika na mubango jwa thirikari jwa kuandikithia karibara bakinyithite miaka eko kibande na batina bio mubango juju jura mbiririe ntuko yagoro ijwirigeri kujukia ntuko 11 ndene ya kaunti cia Isiolo Samburu na Marsabit akiaria na andiki bantatu murungamiri wa andikithania ndene ya kaunti Isiolo na ugete mutaratara juju jwa kujukia ibande jutuko jukia ntuko nyingi cha ukanyumene ku kuromba akari guchumiria kwa wingi kuciandikithia teteria cinyiretwo ni abisa kuma obisi nene ya andikithania ire Nairobi. Hili ndo zoezi sasa kwa muda tunafanya kwa kaunti tatu ambao ni Isiolo, Samburu na Marsabit. Na tumeanza jana tarehe 7, itaenda kwa siku 11 hadi tarehe 17. Na tuna cover area yote ambazo huku mashinani Isiolo yote sub county. Jana tumeanza na pande ya shambani, leo tuko pande ya kiwanjani. Na tutaendelea hivyo tukave area zote za Isiolo na kuna timu kadhaa zimeenda Garbatula. Iko timu ya Oldonyiro na iko timu ya Marti na Terra. Tunafanya hiyo kwa ushirikiano na idara ya CRS ambayo ni ya Civil Registration ambao pia wanapeana birth certificates. Na Isiolo tuna target kucover watu 50,000 kwa hiyo muda, na tunaomba wananchi wajitokeze kwa wingi wachukue haki yao kwa sababu ni haki yao kuchukua vitambulisho, na pia wale ambao watoto wao hawajapata birth certificate pia wapate. Na tunaomba tu wajitokeze kwa wingi, na tuko ready na tuko na team na tuko na system tunatumia ambayo inasaidia ID inatoka kwa siku 3 ikienda sana siku 4. Hii exercise inaendelea ni ya kuhakikisha ya kwamba tunafikia Wakenya ambao wamefikisha miaka 18 na hajaipata kitambulisho kwa sababu kadhaa wa kadhaa. Kitu ya kwanza, kuna wakati kulikuwa na tunaita vetting. Hiyo vetting ilikuwa inakaa kama inabagua watu wengine, especially those who comes from border counties. Na sasa rais alitoa hiyo vetting, so tukaona kwa sababu kuna watu wengi tu walikuwa wameachwa nje kwa sababu ya
kutopata nafasi ya kufanyiwa vetting, ama wakati mwingine kwa sababu ya distance kutoka kwa nyumbani kwao mpaka kwa ofisi, tukaona ni vizuri tukuje huko mashinani. Karibu, tunawashukuru sana. Serikali inafanya jambo mzuri kuja kwa sasa ya mambo hapa mashinani, ili tuvote kwa viongozi tunataka. Nikiripotera Ntoto Chawero kuma Isiolo, Beta Bantam, Murangeri. Tukita ndene ya kaunti ya Embu na Ranende antu bationekete wichumiri kwa wingi uchandikithia ringi kura ndene ya itwa mwanya kaunti ne ya Embu na Nkurukine ndendu kimbere kinyao bationekete wikinya ontunende byore byokete tumikya bonekire komuniketonde torita monika mushiri na utariria. Namba nini muno ya ekari ya kaunti ya Embu nimeyumiritie kwiyandikithia taikia kura. Ino ni kuona aria engi muno marerigiriritwo kwiyandikithia maraya ya yuthi no ati matireyumiria na njira nene. Guku riu kaunti ya Embu iri nthi muno na wiyandikithia uria urathi na mbere ikiringanithwa na kaunti iria ciengi. Fikia tukilinganisha ile hesabu tunatarajia na wale ambao tumepata, Manyata we are at 36%. Mbere South we are at 16%, while Runyenjes we are at 19%. Changamoto ni kwamba watu wanarika hawajajitokeza kwa wingi, na tunasihi wanarika wote wajitokeze. Na varia ruvonge rwa IEBC rwosete ikinyo ria gutwara macini ithatu wa wandi cia kwiyandikithia niguo gukinyira andu makiria. Wa uguo kuri na macini ciingi iri thiini wa wabici nene ya IEBC mwena wa tauni ya Embu, thiini wa Huduma Center na mwena wa University ya Embu. Wajitokeze kwa wingi na they take advantage of the ward based registration, kwa sababu kwa sasa the KIMS kit are in the wards, and we've deployed 54 kits, 51 in the wards, whereby we've deployed 3 KIMS kits in every ward. Gutire na wiyandikithia urathi na mbere thiini wa gicigo mbunge kia mbere iguru. Ino ni kuona kuri na cira wa kithurano kia umbunge uri igotire urathi na mbere. Ekaria mwena uyu makabewa kanya ga kwiyandikithia vuve ya cira ucio kuthira na kuamurwa. Mbere North, sheria airuhusu usajili uendelee katika eneo ambayo kuna uchaguzi mdogo ama eneo ambayo kuna petitions. Kesi imepelekwa katika kotini ili itatue matatizo ambayo isikize malalamishi ambayo imepelekwa mbele yake. Ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu, Mbeta Rita Mwaniki wa Musiri. Tana ngina kuna tembe mbithi bakuma Mount Kenya, East Nende na Kinyata Rakanithi na Embu na Meru ne batungeretwe ni arwirite mwanya nende babaide kuma kiete bio senator bunge na kinye MCAs bakinyete ntere cha Chogoria baitambe mubango ya Nikokandi na kuoga rukubu keya na njira yonkeke direkireta ugarukubu ni uchala atungire babaya Martin Mugambi gato echio. Atongoria banduke embethi kuma kaunti ya Meru, kaunti ya Tharaka Nithi na nginya kaunti ya Embu munde batindite kuringarianga kuthiuruka tauni ya Chogoria bakiugagiria bari na chorochi irembe na nginya maratati tayari gutangaza uandikithia bwa kura kirinduke embethi. Na tuko kandi leo hapa kwa sababu kuna watu tunataka kuajiri mwaka wa 2027 na kuna wale tunataka kufuta. Na baadhi ya wale watafutwa ni yule ambaye anaitwa Kasongo. Anaitwa nani? Kasongo. Huyo ni baadhi ya kufutwa. Omunde gato ukana Chogoria gukia kura na tuwenshwaga majenzi ma Chogoria na mama gukia kura gonto. Ukethwa Chogoria gutena kura karingarito na kura. Ora tutezwa tukiringa steps. Na kwa sababu odui ni mmoja 2027. Toliga ntuma Chogoria gukia kura. Batongoretwe induke embithi baraba kwenda itebya gitia cha mwaka wa 2027 bariuga gutire bunge baumba gutethania twanga muntu athukitie kura. Againo ndigwande na ikeno kireno mono no tungutigiro na mwembe antu bameletie mono na bajojo beto na jojo akwa nkomwira na ale register kura na bambela gentu kiba kwenda no one time kankulio mono na ndono na jojo akwa na kumenya one time ne kugata ugatororia gira kibese nyongoni ndikuge kauma kai gagwita
na tuthiete kuma nyongoni next year 2027 nega tuumirite twina vijana twauga sisi tumechoka kuambiwa ati tio ni viongozi balo lolo tego kinya ole teralo otituigwa no sabueria baugite muoroto wao muthenya we munthi uriri wa kwandikithia kura nkurukia 200 kuma tauni-ini ya Chogoria ya Nthuke Imbithi. Incoming Senator Embu County na abduction survivor, nimekuja leo huku Chogoria ward kuja kushikilia mwenzangu, tulikuwa abducted na yeye anaitwa Peter Moteti. Tumekuja kuhimiza vijana wachukue kura kwa sababu hiyo ndio njia tu tutatoa hawa wazee wote waende nyumbani, na tunasema fagia wote, tunasema fagia wote, fagia wote. Mimi kwenda kuema at least 200 new voter registers au kuchogoria. Nito kwela vijana bonde bendelee kuumiria kwa wingi tabo bona au Eric toko mwinera happy card day ya mbele niwe mtu ambele kujukua kadi ogu na nito ku expect by the end of the day tukero to register at least 200 new people. Kiripotera Ndeto Chaweru kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Martin Mogambi. Nangiro kuna tunende kundi bia kurukuma karamati ya nia East bia yete amwe kema uritani ya wandikithania bwa uringe kura brane ndipo direte bugedha kona mbere ibakuri mbeo mbethe na kinya karibonde barabati chandikithiti otira botumira kanya karakare oda ikenda bakaumba kudura atungire barababa tethia John Thega na ripoti hiyo. Kagita gaka mutaratara wa ibandikithia ta muringi kura aganthigũnirwo muingi thiete na mbere na andu bakiura kwibandikithia bara batebandikithitie indi ankiama amwe na atongeria baikundi mwanya mwanya kuma Ntere Chakarama gĩcigo bunge atigena East ibaumbite kuba bakiyama kenda kurutana na nkuru ikuthomithania mantu megerenia na itumike muntu kwibandikithia ta muringi kura na bura batikuwa bakiringaringa kura kenda bakathura tongere bomba kubatethia ankwira antu betu bakarama especially youth muno ibayokie kura ni kuyukwa thai na barana baba kura 2020 pate register kinya bendele na ku register nikenda tumenya kuringa kura iboya tutikaringe no tho kura ingi na bara baina kura cio bagea kwendia kura be nontu bakiu baurwan baita kura nkima batuikende bakwendia mirandi yonanda na araka gitani wa kuba mabanki ama baikundi bibonanite kuria kwaniro kwa mono Ntere ciando ana ciatigania bakiuba kona ta thirikari bateyanirite kumania na mathina mabo kurukira mono megenia na kunyoka gokaria Ntere ciando anda ino Karama tuina thina nyingi ng'ambe cietu ciarithi ciraiyirwo cionthe iraita tuti ng'ombe antu na Rwanda rwatiro ruti ng'ombe na amba baba kuia ng'ombe bare Rwanda ru iba kuria bakithilunga kuo kwina bua bantu kwina marwanda kinya kurima miunde tirimi nigithakene rineria nontu amba baraba kuia ng'ombe batingi kinya kuo baita ndayo ndana kinya kurimwa uti antu bombinda ke kurima nontu ba insecurity wiko bibi utuma batu tuwa tore koro tore ayuthi tukua one time na arakiaria kagitani waku Dr. Sarah Kilemi ula wiyekene mono tantino mo baraba kumereria matagitikia mubungo mwekuru kaunti Meru na ura ko bariungirite kenda kuthina mbere kinya we kuthikiria na kuba mataro megene na kwibandikithia ta muringi kura abauritie kwigwa bari ritho kirike thurano tuthiete ke mongo 2047 bathure mutongerero bakuona akabaira na mbere na batethie utongeria bubwe igwo bureta maendeleo indu maendeleo yatia tukethia tutikumenya yetu turi aringi kura na tumenya kura yetu nio sauti yetu na nio nene bwetu na nio yombo turita mathinene so iru ari turi atukwaria mantu amaingi tutira u aloi kura yetu nio sauti yetu na tutira u oti muntu kendia kura ringi na to weinya muntu re yo turira kura yetu tukaria mbeca na turingire muntu ra tukumenya nwe watutethia tibwo to aloi ningi twachoka to wape ya bonde twabekira latrine tibwo to aloi tubailele na mathithio yao Dotio ora chiarirwe oro ya gutwira katwithia mathithio ate abwithia wethira wina kiroto kia boga bwithia tonie bo wa bwithia mbere kenda tumenya kiroto kiu wina kyo geta atia ukoyuria reporter Ndeto Chaweru kuma Ntere Chakarama gĩcigo bunge atigene East mbeta wa John Thega.
Nakari bakuma Kenyaga kama cheki wakiti madeta yokuma ni anakira bakua ni uteanilo ni utungeria burabure okaitene ka batungere tuninga bana Wamiru Reverend Mutumanto Edingi ana kinyemsi onteri Haron Tranira baitariria batagune kana mirandi eweti na mbere ya oguni baitariria kudukanga kwa barabara chukuru kudukanga atete kamirandi katumba ira bakua itaingwa monike tonde to mutugi kare na chio Baba ni akuruba garu ya Kenyaga kumaka machege baraba shumirete kumene ya thirikari angabana Mutumanto Edingia na MC wa warondwanira bakyuga thirikari u ete batete de kinyaka nini undu gutima enreo bona ganturene yao tuturaga turaire twakathurana ende munene twamuthura agatutejanĩria MC ba twathuraga agatutejanĩria kwenjera yetu bukuonere minyemwe twe na institution ye Kenyaga primary ora njere ora ne kariatana ne cukuru kwe na ndaga cha tutethithairu ara karere ikamugwanthera nona ananeo ana beto betagira kwau tutetagairo batu twatejanirwe batu turi antu banthe kabisa guti maendeleo tuona ja Mutumanto Edingia na arunduranira tukunengera aruni thuranira kura gutinjira atuthithirie nyemwe we ibine na tomemene na kwareria mutuma ngavana Edingia ogwe rira twakwejaga gite kia ngavana kuma kire kawira Mwangasa tuterigirite ati thirikari igaethirwo igitethagia njemwe kana ijiri twaije mero yonze ni igatetheka kwou ogwe ngavana mutuma no ferete kuraja muno akuruba barete ndira bagwekera mwana wao Njonji Kinyomungi jwa kona nene bakumugwata mbarukura gite KMC abogeta isti bakiuga ni untoni batejanirwo ni wokeja gukwa murantura yaona wandia oke maendeleo muzako tweta Kinyua ingwete kia Kinyua agateria Kenya haleluya lakini na makuma ntugoje anaru atonto ensaba no tutokorekera Kinyua njara tokamunenkera kura tumutumenara kaunti agea toto tatera oni betete kobodithiria manto ja manene anto beto betete komenyera barabara cienu betete komenyera macukuru betete gucwangugia na benu baandikwa betete gutega kinya cibitari ira bugetagarira itena ndawa nkethurwa mde mustare no mbere mbukaritie kwa unde bwerenza na kwinyia ko nene nkebwera ngwate nimbaru nekenda nkabo tomekera keripotrande toshia weru reakwari etwa ni mutuge kare Right on we kare nonto bonde tuno ne to that fiona kanyaka kunoka ende tuchokera tukida tukiona ninde ugebonkiama ya kuramira rohe ya Ditana Waterworks Development Agency bakiaria mathina yara ninde akaribo mutindo bedirite bakireta kumania na maguri ya rohe kedrogeta kuraya Isha Milk, chaguo letu, afya yetu. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports. All in one place. Karumo TTN kugwata ugeni arito bonthe kire wandikithania bomei intake ata twina mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiritongo bionthe kuma level 4 level 5 monka level 6 mathomo jara tuwezanaga ni amwe na ICT and Business Studies, Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Hospitality and Institutional Management na Agriculture and Environmental Studies level chionthe. Karumo TTI iritigania West Meru County kwa Amos Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Gweta Maua. Kama mwalimu mkuu, nataka kuwakaribisha Karumo Technical Training Institute. Welcome.
to our institution. Nuntu bonte tonkuruki turingire thimo kiri 0705 636 443 kana utume email kiri info@karumotiti.ac.ke. Njo Karumo TTI wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone cha rojo. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, Iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Ladies and gentlemen, and the question on the order paper reads, is Weru FM the best radio station in the Great Mount Kenya region? May as many as are in favor say aye. Aye. And may as many as are of a contrary opinion say nay. The ayes have it. 96.4 Weru FM Rumore Rua Ameru. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Right out hicho kana tinending kiama ya the Tana Waterworks Development Agency kyaria kongeleka komagori Rumiru yugite remuthene ndipo bakarikire mwakene ngirile 14 na magori yongelekete ni onto bagoro ya wekira ndawa roye onto barani ndibethirite bakyukyo gitumia ukaberene biachara mero na karibona nite kuria kwanwa ko kumania na magori yaramewasidirite bekaira muthuri murioki na chikinya ndini akari na biashara bashumiretie na kuthona ndi bakiariria manthu jengi ukongereka mbeca cia kuria ruji ajenene mutijo wa Kangangi. Gavana wetu mutuma ni muchore wetu ni muchore wa wantu wa biashara tumwira tuchumirie manthu ya kuongera jambeje kwa kando twambe twaranirie ageja guturungigira bu na agachoka agachumie tukomba kuthiria siwinji nayo miruije gakara bwega na ntu bageta bakenda na bonde. And there is another body gwetwa WASREB from Nairobi area yongerete roads in the counties. So atokori na relationship ya WASREB na mewazire in terms of the constitutionalism. Ina mna bubu imobite kona machokio kumagi kampuni ya Tana iretho keberati kampuni ya Mewas teyongerete mbeca iji ende WASREB iranjene kuja na license kile kampuni ya Mewas. WASREB ndio wanapeana license kwa kampuni, ndio wanasaidia pia kuweka tariff ambayo inahakikisha kampuni inaweza kuweka huduma za maji vile ifaavyo. Na mara kwa mara tumeona hata maeneo mengine katika nchi, counties tofauti, watu wamekuwa na malalamishi. Pakibera nturabu bwega ni ukarandi na rwangiro wa WASREB na mara Tana kenda bomba kutura thineje ntaira urabonde bakithwa bagitikaniria gutena maandamano kana gintu kingi. Kwa wale ambao wako na malalamishi kuhusu taarifa ambayo imewekwa,
tungependa kuwaeleza ni vizuri tuweze kuandika barua kwa kampuni ambayo ina regulate, that is Water Services Regulatory Board, ili tuweze kuwa na kikao cha pamoja. Tutahusishwa pale kama kampuni ya Tana Waterworks Development Agency. Tutakuwa na kampuni yenye inahusika kwa usambazaji wa maji na wahusika wengine wote. Tuwe na kikao cha pamoja ili tuweze kujadiliana na kuelewana. Hakuna haja ya kuwa na maandamano. Muthuri Murioki, Woro TV, Muthuri Kangangi. Ntukuintale ya nyuma ya gutaro ya mutongere wa kurwa mbere amwana kwethirare murungamiri wa kiremara kirenkiama ya kurwa mirari mubanat masi kyambati reune ndiari wa nkiama ya nat ni kuthingatira utigira mawatho ya kwethira yo kirekia nkathe arimo ni ya kuthiatirwa na kugaruka bo kwethira bo kareka kendo koguna arimo na njira yo baitithia nkathe ya Antone Kathenya katwirechio. Ntuko internetu nyumea gutaro ta mutongero wa ekuru wa mbele amune kwithire murungamiri wa kiremara kirenkia me kurungamira arime ya nat masi kiambati lolu yankia mene ya nat ne kuthingatira gutigira mawatho magukiria nkathe arimo ni makuthithirwo garoroku kenda gutigira arimo bala balutite ngui gwa kagita kanene ni bagwitithwa nkathe aritani bariete grade nema for a long time na ibi ntoto kuwa itoko review career progressive guideline CPG une nyumo yejere ndoku muno na thai tusokete kwa kishindo turathurerwa na tukaririte ete inkwira aritani beto tuina program na yani ya kuhakikisha ya kwamba career progressive guideline yu ekwa reviewed kulingana na mase kiambati gusenswa na nkiamea TSC kulaithiria miaka ileo mwalimu arutite wira mwalimu aithra aritangwe 3 years aeta automatically temanto na ma interview ringi aeta automatic in the next grade no nto kinya nyume miaka ithatu na itandatu no economy wite kiuma na teka economy ko mira aritingwe ba thirikari babange ba etia mwalimu ko mwalimu I assure you that CPG itwetete kume review and it is in the process. Even our first agenda. Mwalimu atapati kulia interview akithitha interview yaka no ibakoroka karibu bonde lakini kwa tuka very few bako yokuarende ekeja kuya through CPG reviewed muntu abati promoter wa miaka yewe thato yathira akona grade ithatu inge yathira akoja grade ora boare mbere ora kwari kirire ngi scheme of service na ukagita kama sekiambati ni auriti arimo gutigera ne bakuthitanga thibitari ile ikulega kweja no tungata kire arimo gwitukire mubango tungata ba mwile washa twenda kumenya muno thibitari re wetekenga mwalimu emwira ati no mwanka kilukire na twamenya thibitari twina right ya kwandika barua ni nyaba ka withindro kwithira bara kirendete ndikiresha na uni oto kambiriria kenda arimo beto bomba kwa weteyo itara treatment no ntote musetha muntu ayetwe kurethia kwingano akira wa nenda uku nenda ukafanya hivi twenda kumenya cibitari ici utwingira aritani beto especially kinya ra mwarimu ena emergency akerwa na bati gucoka kuntu kunana kuna ndenda in particular tumenye cibitari aritani I know you are keen and you are good at that boga wata cibitari yo bwengana all over the country. Now we have the direct channel. To bachune nini mandate ya gwethra betritana na sha. Kuma muji munene Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Ngeno konete akariba kengwe bore thirikari ya county ya Meru gwikira muno mirandi ya gitumi nere karingithia motoro yoeme kwe motothondo kibabarabara na etithia babonda bonda witira baya kairwa shensa bakiaria karibane ndi bari wa kuthuka bukonene kwa barabara ine ndi gutumite ngendo ikangarata na bunene na kinyuchumi bontora bukathuka nonto biashara bedirite bakiringaika.
Kariba sub-county ya Kiengo ibaũrĩtie na siasa baba kuthiũrũka bakiringa siasa gakati kagitaga kuringa siasa ikagitaga kunenkera atongoria bara baritĩni na kanya ikana bakarutĩra Meru wĩra itaretwo ina rito kuromba murungu nonto mianki ningi te muno ndene Meru county orera tukumenya kinya mbere mianki ni ariko lakini rira kwari na kanya kala kareo kala karika simamoto yote nacio Meru county ira mbinge cia thukire na ile kuthoka mwanka thai ngavana watu ni mutuma ntwethingia nacio mite kucithithia na imwe ni wete mbeca imbinge ciumba kuria kubwithika ikaurika ingeira no ntungarama ira mbinge simamoto ikwenda ni ngarama ciumba kura simamoto inge so itukuromba antu betu bara turi nabo atongerie bara bara obisine na bara twanenkere kura cietu batunenkerete yo na kanya tubayete nafasi yo tutongeria nikenda baturitira ngwira twabekire obisine baturitaira ngavana wetu mutumo ntwethingia nowe na Meru county mwaka yumwe na kiume kithirukira na rurite wondi cia rumenya mbene level 4 na nitukuibwa aina mpango yo murito yo wakaira egwitwa iritwa special unit na ndo moru ya utureni njesi na itukumya still no security kwena batwe number 3 mutumo ntwethingia na kubanga waka university ndene igembe central na itumenyete okulukira njira mianya na mbesa tayari nitengeto no itukumya muntu ratara ciongo no muntu wendete murugu na muntu wonoki so kuri nyantu baenda kuthukia muntu no ntu kwithia muntu ari monoku no ntu atumba kurumana antu betu tafadhali ni nkuromba batu twatumiro na njirembe ya kwithira twina 1 term na 2 term ito ya time kende itara kinya twa maka tono bitu otibeto kona kire bara twanenkere nafasi ye no ntu baingi bare mingo ecio antu betu twabera bacoke musene ara baumite na bara baweketha ngabana na batu bere atiri ibare onenene na itu baishie na ibuise ngwecio batu itukwana ngwenga bana wetu Meru etena ena there etena andwa na itukuromba ngabana wetu etana mbere kurita ngwembea na kuatania na atongeria wange MCS nikenda baritangwe na batethia mu Meru nkoroki ya Karibaba ibaũrĩtie ngavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma Mtwethinkia kwigua kithondekera ntaka cia Kiengo bantu akuywa mbura ira iyikene ta shade antu bakabaguliwa umete kana umete ko oro muiru kana ori mutune ori mwari kana ori ntomurume ndakaito ina sikwelewa kipindi neketwe nakyo neba urure ngoisi akorita no ntoba ingi ba usafa a lot kinyari aba ite bikibiki itare ambura baba ingi ba asia nafasi ya kunya kuithokomera na ibukiriro kia toto wana bonda bonda stage ye mwembene tuigura to isi thetinara muti na tuthigerie romba retu na nyantha kaisi ango yoyo nigo theta ikiwa itena ka stage tuwe kongwa ikaibikane manto mutuma no wetu kwenda kuma ya uguma uti sale toibu antu beto iba kwenda stage ya bikibiki ana beto bate kuona kanya ka kuitha mbura no ntukuriura bakamatuka no ntugote stage yakwa Kiengo kinye kari itukuromba ngabana wetu tafadhali twakire stage Kiengo antu bato tutikanirie twakire stage tutikanirie twakire stage ne tutam nkiripotera Weru TV ndentere cia Kiengo mbetagwa Duncan Mwathi akari barabatumaira barabara ya kaleria wanine nkondi bonete kuria kwanira kone kudukanga kwandira cha kama yege akari bane ndi bari wangari ikiomba kunya kwedera chekolo eira ndara chene waraba kwenyari mu bakaleria primary bedera baitia ngari chonde ne michanto byombe kumania na kudoka kwandira cheu Ekari bare batumagira njira ya kumakereria wadi ya Nkondi ni bagutariria kuthuka kwa Ndagasaya kama yege ontoria bakuga ni wangaratanĩtie uthina mbere ntera ino ni onto gutingari kana marori maria makamataga mithanga makumba gwituka tie bwelo thikano no kana gakwa gaya etire kabite kano kana katharu gakwa kaire no ntu bakite nae bara bakite na waya meti tantu bagwokia makuyo kogwe ndi tare mpaka poeka maiga bekere tabatugire waya meti na bekera gajimiti agwe guru cukuru kereria agakinya kanisa yetu ya kereria ngo tutiona nkari ona misi ciaurire no nkari tiringagiragu mbura ithete kibonda kwende impara na impara muntu aya na ukinyoka ana kiume kithiru no mwe kurungia gwithie tuagu na nkunia yakwa no yagwire ruyini agu
marori nawe titwariganĩrue enda kwĩra wanarimũ bongo bachukulia kereria batiombaga koya batigagira bikibiki kwa kamoti ka komanda Mukariungi na baba kuthikinyaga atũngano anga bathiũrũkire bakĩorimba wanabio bochobete kinya bantu wanaitonga kaya choberia ka muthomo njoki kirero twina kia bari Uganda gaseno ya ruthirwe buria gutibateria ni MC wao Ankondi gitonga kithuka untu uria utumite thukanga na mpui tagu kwa mwekuru mwe to kamoti etiringa tienkari ringerogo na gutire bikibiki ringero bikibiki ni otinde kugikinja kinyogo kama yena ku itumaiga twaye twekirwa twekirwa aithe kiomoko kukiriogo na buka akinyanto bakaya bakaringa mbicha withi na ndarire yao tienkari kinyi atige kuringa kiaro makawaya mesika karuthagira bioroga kagiro biori kwajia twambira na konda gachaga na ukonete kinya bantu agutiumbika otete kendi kinya ikiriro kenera muno eno itango kwa ajete aruthira ndagacha bariromba MC wa Gitonga gwatanire na ngavana Muthomi Njuki kubathondekera ndagacaino rituko mutuma kwa ngavana wagumbeche ciaurire na thiere ngavana na yatethia ntu bakereria kwa njumura twinthe ino nio mini rondi jakereria ikwatithanetie matakiri na Nkondi tonga wa kithuka no ajira tuchamukirie kandagachaka watuchamukirie kere na yatuchokerie kere turuthire no akabuja bujange bwega kanarie Muthomi Njuki ntu Muthomi atwirite njire no tutumira etuturira mukumbu ende mukumbura Muthomi atuturagia no kinya tiombo kinya chogini ka gitongo kithuka njira gakinya athibaga tunga ndero kana ngavana wetu Muthomi Njuki akaya gaturuthira nontu gitonga na remetungugi utiebwa kuturuthira kiripotera Wero TV kumatharaka mbita makena uambabu. Alright, na nikumera kinde tonendia makena ambapo tukuthatekera gatanda kinde tichetu moneto madhithi au Karipurity Richard Angeto Phineas imana ende ambotie nende na burako karindene ya studio Cheru FM 96.4 kiri Rodwari. Abunge ba Meru ba yukiti deputy presidents akariu mtole voyo rendikiria mweta bore bage abakari bore aitende ya eta kana chokangari Chandra gendo mweta Southimenti age Southimenti aeta so aikara mtu tukomenya imbie na bio yani ateko respect taito wewe ya kuthara deputy presidents mbuga kwenda mbere maku kuchendekithia muno membi rutero Meru hakikishe ground iko consolidated SO na solid ground rutero rwambe rometikiri that is pengine kinya kuthugania kuita Ndeba West na Kukorobe kikyo gitumi ukumona eranda ntule nontu sofa nuko na ruma Embu agachoka Tharaka kama Tharaka keja Meru akarethi urunkaja muno kakwenda ku solidify maybe vote ona kathira antoba Meru bakamwenda antoba Embu bakamwenda na antoba Tharaka ni bakamwenda likana thaiji ni ara tuga ikaini ndimeruka no ntugitiki kya no kono wake gite demand na ndinya na kwenda kugeria kuona kethira akona numbers tiria barabangi maybe bakana methene buge baba ki demand numbers bakiuga ndi na iji no uge unya ninkamatite iji kira kitutije Martin ikethira kindikirutero West akalip na eu no the biggest challenge.